power dulu. V-Power 50 ya? 50.000 Ya. Kasih ya. Tuh bensin. Alhamdulillah. Jadi gue sempat pakai bensin V-Power, terus Pertamax sama Premium. Yang gua rasain pakai Premium. Jadi dulu tapi motor ini sebelumnya pakai Premium sih. Nah salahnya dia gue pakai Premium. Terus gue bilang banyak kan bagus ya kalau pakai Premium. Ya